Chingre Harino legacy of receiving Achu Zingkum Sunday Khakathuma Cycle B Proho itumli awi shanghu apong tamchi take me Pura kubhai laga abu yanga khui Mark Gospel 1:14-20 Vian ituna paning khwing room se Jonah thada Kristali more viwang ukhanang da more hangpat laga mikumo mirin ngajai khwai sirat khrane itumi more shonghu apong bing ways ngajai khwai ana itumli hoye itum okuthiwi ngalangazar odni mangphum haugi gizine kha kapha pauli sisangta kalabri rawu ongramiwang ringi gizine chishuna awi tamstake me adam hopok haine ana magsai walwi ranmane jonli tukhi haire awi mahudli a are chang ugi gizine awi otsin ali yermi kahai a kwika ugi gizine ana galilili walaga muti phok uwe ana kahang simbal salak thada thei kamshung atam chalak aina raire kalabri rawi ongram apangli nganailak aina lehaire ningatayda kapha pauli sisanglo awi preaching he arima maning mane awi tuibing athe mamathe quick mathe ka khui maning akha ngaleli madatung mane awi akhon kala message sada kle miping ka chung kana ali tishur khawai atume khalele chihosar hai kachi kathawa mention sahili Andrew James John kala Simon simik so kasukhawi lungli hi tharhawe kachia kachama okuthi ji sman maman lakha kala kathar okuthi na ramaman hawe chitha phlungki gi la pain da kachihan ongkushunga nasahau ningjang lak kasa kachihan mulung khalam nasahau okuthi ithum na thada thaigasaji chathui maman haire problem psycho ro ngatakre issue being psycho ro solve saure chi chingum thingkhani thuhaire ngatailak ana ngatailak kahai foreign culture we meeting ngazaili tiulak hai okuthi population wiline athum malung khlam aju itumi atam tunglila haithu takhimi ni sachu de thei krajan hi phajithai wugi giji matakhake chithada sai jilala atam krajan ping sai korhi fairy tale mangasamla sai kor mathigapai nursery rhyme maningmala chigatha preaching chan pauli kathada ithumi atamni serious aina sakta khuipaire university scholarship being alongly ithumi research kala lecture being takli ithumi analysis of the situation aina ithumi project planningly simple message chili itumna kathada khisang paire ongram hi apang lile at hand
nganai haire ningatai da sisanglo repent and believe kulai sada or psychori wang china itumi apong psychorally soul pizar sami gikichi social, medical, economic, scientific or logistical problems dikhur ping jaina itumna khi mame satuk waire apong ping hili kasak kaza taru security the population problems refugees the exploitation of people and nature all around us Chishui apongli kapning hi mathaye Chishui apongli mang kasong to dream about hi mathaye Chishuli sihakasa hi mathaye Chishui film khayeng hi mathaye Jishuwe amu picture klehi mathaye hila mathafuye Jishuwe aming paklangli kapi kahai kalakar bumper pingli kapi kahai ka hiping psychorohi ngasoda sampat kahai kala nausnautha bunga pa kala ningma phakukhi masithamla Ana ki kaklat ni jikla Ana itumli ki kaklat nasami kla Ana ki ningzang Itumi modern time hili Ana itumi aina ki ningzang kla Kajia Atam hitranli Itumi problem being psychoro rationally kapning pangshapaina kala scientifically soul sangacham nasak sap kidakhle thadal leilaga chi maning mala itumli tamjthemi kahai university himangli maningla kha university ping kala school ping psychorally hi kazang katba problem being solved kasada kha matak mathak me analysis kasa mashung khame statistic kasa marum meida interdisciplinary approach kasa kala katyuka chung meida kasa seminar workshops conferences symposium kala congresses khaleli maning mala ina akasi American Faculty of Fine Arts Barodali samroke ana hange ala okuti kathali ngaredale kala ana marumsang hi rare itum na psycho paning quick sokahai kala computerized sakhai tharan it will come when we have it all reasoned out and computerized hikatha apong bing jishuna awi atamli ki thaisarekla okuthi wi awi katyunau galili ko ho khunau chili miping na itumli manushirot kaji mamata khakmane itum awi shur kasura bingli hangmi dakle itum matsamane misfits ngawor kai reactionary mangmuye old fashioned ngapiuye athemam themane fruitless kala thenge dry kachi kala thai jilala science na progress sama meida
technology na itumli or khang sak mame chui na hang khme hang khawai makle rai ka sang aina chungmei da kathai thran chungmei da kala lang mei da khabat itum na theikhui rai ka sang psycho ro chi pingje sok kami ping mang sala kha ngachi khang sak khon ka silang saye hi kasi ka tha sman ka hai makle thaye khamshunga direction the right direction khamshunga chukmachuk khrin the right intention khamshunga kaklat the right meaning kala mathi ka pai ang yung an undying principle chiwi context otsot apong jaina achu jishuwi chanpao message hi shankhui kala rib lakaina shankhui very heavily atamra haire anahange rawi ungram nganaita apang lile ningateda kapha pauli sisanglo hina hokaphokne now the anaki chi kaklat klagachi chitheye mikumu uglung se hailaga okthi sappe gachi ana chitheye legacy kansok laga with outgoing love khongnai ramnau pingwi regasangli lesi ningsang maida ka sa aina ana chithei awi legacy na sasok sabre gachi rai khimi kala kan khimi kala han khimi ungpai khami kala ping khami ithumli vrawi khami ping kathakla gachi ana chithei maso changda science and technology psycho kana khwai wiwang jisin gigazine more kala kakhram mathai thang khame kala mangkhmu khalata wiwang mang kapni kala ning kashu hipingli ithumna kathada yishaprekla gachi can break through ana chitheye rawi pangshap mga aina kathada mikomo wi ning sagi gizi ning the will upon direction sila ngasai sape gachi ana chithei ning athai da ning khaon kala ngasai sapchina pau ka phane kazangkhat mashun aina mijor hopta wiwang hi pura kakubli phai ka than laga abubu aina yeng ka khwiwi hau ka phok okuthili wirrawi ungram hophok da khle ngachai ka khwi mikamo mirin chine psycho rili chingre hairino